Pamirsa panureksan pini becik ring arus balik mudik lebaran sampun kemargiang dawek tanggal siki April ring genah Ranjing Bali silih tunggalnyane pelabuhan Gilimanuk. Kantos ring tanggal 5 April petugas gabungan sane rau saking Satpol PP, TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dukcapil, Turbaga sane mepai ketan, manggih tigang dasa kalih diri sane memuruk administrasi kependudukan. Saking wilangan enucap kauningin tikang diri penduduk pendatang, kepaksa kewalian kegenah pelakadaan ipun santukan nenten madwe kartu identitas KTP. Kasatpol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Rai Darmadi Maosang, panureksan KTP selami arus balik lebaran puniki Raja Kelaksanayang, nyabran warsa ring sajoni ngemit katreptian, sahe kasukertan ring Pulau Bali. Panureksan enucap kanton kemargiang kantos dasar rahina ri sampun arus mudik. Selanturnya nih kelaksanayang seselah ring kantong-kantong duktang sejebak Bali oleh Satpol PP Kabupaten Kota kesaringin baga desa miwah instansi sane mepai ketan. Kawadarang taler keramo duktang mangdane madwe KTP saha wenten sane menjamin penanggung jawab selami ring Bali sane pina kepahan sane patut kejangkepin. Pet Prade nampenin baya ringgalah pungkuran duktang enucap sida digelis kauningin. Dewa Darmadi Nugasang, Pulau Bali, daerah terbuka taler kedadosang genah tujuan wisata dunia. Panureksan identitas diri taler pinake pangupaya ngerakse citra pariwisata budaya seni kedadosang tagline Bali. Baik ketandane janten je anti pendatang santukan Bali pinake pahan saking Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Artos nyane sapesira dados rauh ke Bali antuk makta identitas diri. Tetujuan nyane taler antuk nepasin pikobet sosial ringgalah pungkuran. Baik ketandane ngatiang melarapan panureksan sane becik inucap sidanes pikobet selantur nyane. Penyarengan krama miwah prajuru pemerintah daerah mangdane aktif nyelehin duktang inucap taler kabuatang. Winata Bali Pos nguningayang.